بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaykum wa rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli musulmon birodarlar. Biz javob sabaqda mu'arrab jana mabni temasini o'tganmiz. Mu'arrab qanday bo'ladi, qaysi uchurlar mu'arrab bo'ladi, qaysi uchurlar mabni bo'ladi, mana o'shalarni tushuntirib o'tdik. Endi bugungi sabaqda mabnilarning turlarini o'tamiz. Asnaful mabniyat, mabnilarning turlari. Wa min al-mabniy jami'ul huruf. Jana shunday mabnilardan bo'lib, barliq harflar bizda mabni bo'lib keladi. Mabni deganda buni sabaqda tushuntirganmiz. Mabni degan tarkiblardan, söylemlerden o'zgaruvchi bilan o'zgarmagan so'zni biz mabni deb aytar ekanmiz. Qaysi bir amilning keluvchi bilan, jo bo'lsam harf jardan keluvchi bilan, jo bo'lsam qaysi bir ismdan, fi'ldan o'zgaruvchi bilan, tarkiblardan o'zgaruvchi bilan, söylemlerden o'zgaruvchi bilan o'zgarmay turgan ismni biz mabni deb aytamiz. Anın misallarını jo'g'orida aytib o'tganmiz. Va kaza al-af'alu endi o'shalarning turlarini aytib o'tamiz. Va kaza al-af'al. Jana shunday fi'llardagi mabni bo'ladi. Ma'adal al-mudari'u, mudari'a. Mudari' siyg'asidan uchurchaqda kelajak uchun qo'llanilgan fi'l mudari'dan boshqasi fi'llardagi mabni bo'ladi. Va alfazun min al-asma'i yusamma ba'daha bid-dama'iri كأنا وأنت وهو. Jana shundaylar ismlardan dağı kebir sözdür. Alar yusamma ba'daha o'sha kebirlari atalınat bir domair, domir deb atalınat. Buna o'shalardagi mabni bo'lib keladi. Misali ana degan siyaqti bulardagi doimo mabni bo'ladi. Bir harf jardan keluvchi bilan, jo bo'lsa bir fi'lning keluvchi bilan bu ismlar, domirlar o'zgarmasdan öz hareketi bilen qiladi. Va anta degende, sen degende, va huwa al degende, buna ushulun bardaga. Va ba'duha jana kebirlari bil asma'il mawsulati kallazi wallati. Jana kebirlari atalat. Bu va ba'duha degendeki atıf jo'g'ordagi yusamma ba'duha kebirlari atalat degan so'zga qaytib ketadi. O'shanda yusamma ba'duha jana kebirlari atalat bil asma'il mawsulati. Asma'ul mawsula deb ataladi. Asmaul mavsula degani negizdan ulab turuvchi ism deb qo'tariladi. Bu misoli mana shunday. Kallazi wallati. Allazi degan bu shunday degan ma'no beradi. Kechagi ko'rib turgan mana shunday deb bunday bir avalda chaqiltirib bergan ismlarni asmaul mavsula deb qo'yadi. Wallati da buldagi ayollar uchun aytilgan wallati degani bulardagi daima mabni bo'lib keladi. Va ba'daha bil asma'il isharati ka hada va hadhihi. Jana kebirlari ishorat ismlari. Bir narsalarga ishorat berganda bu digil degan siyaqti bulardan bardigi mabni bo'ladi. Misoli ka hada bu deganda va hadhihi bu deb bir ayolga aytilganda bulardagi endi mabni bo'lib keladi. Va ba'daha bil asma'i sharti kaman va mahma. Jana kebirlari shart ismlari deb ataladi. Bi asma'i shart degan o'sha shart ismlari. Va man degan siyaqti kim va mahma qancha bo'lsa deb o'sha degan ma'noda bularda endi bu shart bo'lib keladi. Bulardagi endi o'zgarmasdan keladi har bir so'zlamda. Izoh ochiqlama. علمت أن كلماتي ليست كلها مبنية ولا كلها معربة بل منها ما هو مبني. علمت sen bildiniz elbette sözdür bardığı mabni bolbaydı. Jana şundayla bardığı muharrabdağı bolup kalmaydı. Balkim minha ma huwa mabniyun. Anın kebirleri mabni bolad. Ve minha ma huwa mu'rabun. Anın kebirleri معرب bo'lib keladi. Va sabaqa laka anna al-kalimati thalathatu anwa'in. Sana açık bo'ldi albatta so'zlar 3 bo'lga bo'linadi. Af'al va asma va huruf. Alar fi'ldir, ismlar, jana harflar bo'lib. Jo'g'orda sabaqda aytganmiz. Amma al-huruf kulluha mabniyatun. Alima harflardan bardigi alar mabni bo'lib avalda keladi. وهي 5 أقسام. Al
harflar 5 bölükö bölünөт. Uhadiyatun birdik harflar. Birdik harflar degeni bir harftan turgan harflar. Мындай айтканда, кел хамза. Хамза сыяктуу. Хамза деген билебиз кадимкидей эле хамза мына ушул колдонулууда өзү гана бир харф болуп эсептелет. Бир мүчө катары колдонулат. Мисалы, ахадихи бейтук, мынау сенин үйүңбү деген сүйлөмдү карай турган болсок, ахадихи дегенде, же болбосо мына ушул китептеги сүйлөмдү карасаңыздар, наху асафара Ибрахимун, Ибрахим сапарга чыктыбы дегендеги б мүчөнү бул жерде хамза берип жатат. Демек бул өзүнчө харф, өзүнчө бир мүчө катары колдонулуп жатат. Демек бул дагы харфтардын арасына кирет. Бул ухадия, ошол бирдик, бир эле харфтан турган мүчөлөрдөн болуп эсептелет. Вал ба тамгасы билбейти деп өзү харфы жар болуп келет. Ватта, вассин, валфа, валкаф, валлам, валвау. Булардын ар бирине азыр мисал келет. Наху асафара Ибрахимун, наху деген мисал, Ибрахим сапарга чыктыбы деген мисалды карай турган болсок, бул деген хамза б мүчөнү берди. Андан кийин ба тамгасына мисал, катаба би каламика, сенин калемиң менен жазды дегенде би харфы жары калемиң менен деген сөздү маанисин чагылдырып берди. Демек бул дагы өзүнчө мүчө, бул дайыма мабни болот, би касрага мабни болуп турат. Кийинки мисал, тага мисал, хараджатит таджиро, хараджатит алжарияту, күн чыкты. Же болбосо бир жария деп көбүнчө бир күнгө бир жаш кыздарга айтылат. Жаш кыз чыкты дегенде бул жерде хараджати дегенде тага мисал бул жердеги васатаржиу жана кайтып кетет дегенде бул жерде синге мисал карасаңыз бул өзүнчө ар бирине мисал алып келип жатат. Дахала инда султанил уламаи фал умарау, султандын алдына аалымдар кирди жана башчылар кирди. Анын артынан башчылар кирди дегенде бул жерде фа тамгасы мисал болду. Жана ошондой эле бул дайыма мабни болуп келди. Ал-илм мабни болуп келет. Ал-илму кан-нури, илим бул нур сыяктуу. Бул жерде карасаңыздар, бул каф тамгасына мисал болду дагы. Бул дагы мабни. Ал-акибату лакум, жыйынтык, натыйжа силер үчүн, силердин пайдаңар үчүн деген мисалда карасаңыздар, бул жерде лакум дегендеги лам тамгасы бул дагы фатхалы болуп келди, дагы фатхага мабни. Кийинки мисал, тасудуна бил илми вал адаби, илим менен жана адеп менен башчылык кылынат, же башчылык кыласыңар дейт. Демек бул жерде тасудуна деген башчылык кылуу. Андан кийин бил илми деген бул дагы бул жерде бил илми бага мисал, андан кийин вау вал адаби дегенде вау дагы бул жерде вау харфы ухадия жана ошондой эле фатхага мабни болуп келди. Андан кийин васунаиятун, экилик, мындай айтканда эки тамгадан турган харфтар, мүчөлөр. Каал болуш керек болчу. Ан, ин, дал, кад, лау, хал, булардын баардыгы экилик. Азыр ар бирине мисал. Наху мисалы, акарибун ас-сафару ам баидун, сапар алыспы же жакынбы деген сүйлөмдү карай турган болсок, бул жердеги ам харфы эки тамгадан туруп мабни абалда келди. Кийинки мисал, ясурруни ан тауда, сенин кайтып келүүң мени кубандырат дегендеги анга мисал болду. Ин тархам турхам, эгер сен ырайым көрсөтсөң, анда сен дагы ырайым көрөсүң деген мисалда карасаңыздар, бул жерде дагы ин харфы да келди. Бул жерде сүкүнгө мабни болуп келди. Лам язхаб Юсуфу бал Ибрахиму, Юсуф кеткен жок, балким Ибрахим кетти дегенде бул балга мисалдагы бул дагы мабни болуп келди. Кад шахаттул китара, мен азыр гана поездди көрдүм. Китара деген поездге айтылат, же бир топ мал жандыктар кетсе ошолдук айтылат. Жаңы эле поездди көрдүм дегенде качан фе'л мадиге келе турган болсо, ал жакындыкты билдирет. Азыр гана көрдүм деп.
Бұл жерде сүкінге мабни болды. Лау ансафан насу истарахал қади. Егерде адамдар инсаптуу болып қалса, анда қазы ес алып қалмақ дейді. Бұл жерде қарасаңыздар, лаудағы бұл жерде лауға мисал болды. Хәл жаәл миаду миад деген келишилген уақыт, келишилген уақыт келді бе деген сұрауды қаратқан болсақ, бұл жерде халға мисал. Андан кейінгі ва суласиятун 3 тамғадан тұрған харфтар. Ка иза сияқты, ала, иля, инна, сауфа, ала, лайта, наам. Бұлардың барлығы 3 тамғадан тұрған мүшелері. Наху мисалы. Занантуху ғаибан иза хуа хадирун. Мен аны занантуху ғаибан, бұл жерде мағынасын қарасаңыздар, мен аны жоқ деп ойладым, бірақ ал бар екен деп бұл жерде айтып жатады. Бұл жерде иза деген сөзге мисал қатары келді. Иза бұл жерде зорф қатары келді. Ошол учурда деген мағынаны чагылдырып берди. Занантуху ғаибан, мен аны жоқ деп ойладым, иза ошол учурда хуа хадирун, ал бар екен эле деп бұл жерде иза ошол учурда деген мағынаны беріп зорф болып келді. Ала инна асбабал гина лакатиратун. Көңіл бұрғыла, әлбетте байлықтың, бай болуының себептері көп дегенде, ала дегенге мисал 3 тамғалы харфтар келді. Сауфа тара, сен жақында көресің, болсам келечекте көресің деген мисал. Бұл жерде сауфаға мисал болып келді, дағы бұл мабни болып келеді. Лайтали қинтаран миназ захаб. Қана емін менде 100 грамм алтыным болса деген мисалда, болсам лайтали дегенде, аттың ғана менде 100 грамм алтын болса деп бір аттың қылған авалды айтып жатады. Бұл жерде лайта дегендегі харф бұл жерде фатхаға мабни болып келді. Андан кейін наам деп айтасың. Жауабан лиман қала антунфиқуху фил хайр. Наам деген сөзді біреуге жооп қатар айтасың. Қала, ал айтады, сен жақшылыққа сарптайсың ба ал ақшаны деп ошол сияқты сөз сөйленгенде наам, ооба деп жооп бересиз. Ва рубаиятун, жана ошондой эле 4 тамгадан турган харфтар. Ка изма, илля, амма, имма, хатта, каанна, лаалла деп мына ушул 4 тамгадан турган харфтар. Нахва мисалы. Ар бирине азыр бутактан мисал алып келебиз. Изма татааллам татақаддам. Качанда илим ала турган болсоң, анда алдыга чыгасың, элдин алды болосуң деп деген мааниде келди. Бул жерде изма деген мабни болуп келди. 4 тамгадан түзүлгөн. Андан кийин аятты мисалга алып келди. Астагфиру билlah. Kullu şeyin halikun illa wajha. Ар бир нерсе жок болуучу, бир гана Аллах өзү калуучу деген бул мисалда бул жерде илля дегенге мисал катары Куран аятын алып келди. Андан кийин qassara al-harisani amma al-awwal fataraka. Harisan деген 2 кароолчу бир кемчилик кетирди. Amma al-awwal ал эми биринчиси fataraka. Fataraka al-bab, эшикти таштап койду, эшикти карабай койду. Wa amma al-thani fanama. Ал эми экинчи коргоочу ал уктап калды. Бул жерде amma деген сөз биздин айтылган жогоруда харфтарга мисал катары келди. 2 жолу amma деген сөздү айтылды бул жерде. Яхдуру саидун имма гадан ва имма ба'да гадин. Саид эртең келет, же анын эртеси күнү келет, бүрсү күн келет дейди. Бул жердеги имма деген биздин жогорудагы рубаия харфтарына мисал катары келди. Qadimal hujjaju hatta al-mushatu. Ажыга баргандар келди, жада калса жөө баскандар менен кошо. Деп бул жердеги мисалда мушату деген жөө баскандар деле келди деп. Бул ушундай мисалда келди. Бул жерде hatta деген 4 тамгалуу харфтардан мисалы. Кааннака кунта ма'на. Кудум эле сен биз менен болгондойсуң го деген мааниде келди бул жерде. Кааннака дегенде бул каанна дегенге деген 4 тамгалуу харф болду. Лa'alla al-jawwa ya'tadilu. Балким ава
salqin bo'lib qolar degan ma'noda. La'alla harf 4 tamg'ali misol va xumasiyatun. Keyingisi bu 5 tamg'ali harflar. Ka innama, annama, lakinna deb mana shu 5 tamg'ali harflar. Nahvu misoli innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid deganni qaratirgan bo'lsak, bu yerdagi innama degan javob bo'lsam, annama degan bu yerdagi oyatdagi ikki harflarni bu yerda misol qatori olib keldi. Yusuf g'aniyun lakinnahu baxilun. Yusuf boy, biroq al sarang degandagi misolda lakinna degandagi bu 5 tamg'ali harflardan bo'lib, bu mabni bo'lib keldi. Mana shu bilan saboqda jintaqdaymiz. Baringizlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Kanalga qatnashib bizni qo'llab ketdingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.